kuthiwa kusazoqhitheka igazi eUkhozi FM. Hayibo, sanibonani, ngiyathemba ukuthi niphilile. Hayi nami ngiphilile njengoba ningibona kanje. Ngithe nje ake ngifike ngizontshela nje ukuthi uDr Khehlelezi, whose real name is uBongolwethu Mzozo, ukuthi uthini. Hayi uDr Khehlelezi siyamazi ukuthi uyinyanga edumile ngapha ngase KZN, even eSouth Africa and beyond the borders of South Africa. Hayi, according to uDr Khehlelezi uthi yena isiteshi salapha noUkhozi FM sinemimoya emibi. Uthi kunomunye wayesebenza laphayana bekumsebenzi waseUkhozi FM kodwa ke akasasebenzi khona. Uthi loyo muntu loyo kanye neclient yalaphayana ekhosini baye bahamba, right, baphuma la eSouth Africa bayolanda imimoya engalunganga, imimoya emibi bazoyiletha kulesa station lesiyana. Uthi loyo muntu loyo akasasebenzeli isiteshi kodwa ke imimoya yona isele laphayana esiteshini. Hayibo Dr Khehlelezi, hayibo uthini na? Hayi ke uthi yena uye wazama ukuthi akhulume nemanagement yakhona. Imanagement iloko nje iyamziba imanagement to such an extent yokuthi manje abasafuni nokuthi abe nama interviews, right? So uyacela ukuthi bandla i-management yaseUkhozi FM mayenze something. Uthi yena kakhulu nje ucabangela nje abantu abasebenza laphayana, abantu abamsulwa ukuthi nje nabo impilo zabo hayi zizophela. So nje hey, indaba yakhona leyo asazi ukuthi njena kuzoyenzakalani. So far sibone laphayana ama-presenter ayeka. Sikhuluma ngabo Zanele Mbokazi, oBheka Mchunu, sikhuluma ngabo Sihlophe, kwase kuhamba nelentuzana i-business manager yakhona uSibongi Ngcobo kanye ne-program manager uPhela Maseko Bingcoze and uMandla Magwaza. So angazi guys, nina niyacabanga nje ukuthi maybe labantu laba already sebahambile, sebayekile laphayana, bahambiswe yile ndaba le ilethwa uKhehlelezi ukuthi hayi ikhona into engahambi kahle laphayana estation. Ngoba nangu uthi hayi lokhu esikubonile so far it is nothing. Makachaza uthi it is nothing compared to what is about to happen laphayana eUkhozi FM. Hayibo Dr Khehlelezi, hayibo yay, hayi kunzima bafowethu, kunzima. Mina bengithi nje asibabeke emthandazweni because of yini into singayenza ayikho nje ukuthi nje sicela ukuthi uNkulunkulu makangenelele mayazini makabavikele wonke umuntu osebenza laphayana, makavikele istation naleyo mimoya leyo engathi uNkulunkulu njena angayidestroya nje indaba engaka.